Veliko zadovoljstvo mi je da pozdravim načelnika Južnobanatskog okruga Ivicu Žarkova i da ga pozovem da ovaj zajam proglasi otvorenim. Izvolite. Nadam se da ćete danas uspeti porazgovarati sa poslodavcima, na najbolji način predstavite sebe i da u narednom periodu nađete posao koji je danas gorući problem u celoj državi, naravno i opštini Kovin. Ono što kao direktor Nacionalne službe za zapošljavanje mogu da najavim, to je da ćemo uskoro u Kovinu raspisati konkurse i za samozapošljavanje i nova zapošljavanja, gde ćemo ukupno 3,7 miliona zajedno sa opštinom Kovin uložiti i to će, uspećemo, ja mislim, nekih 20-ak još ljudi da uposlimo u vašoj opštini. To je što ste došli u ovolikom broju, ponudili 100 radnih mesta. Zahvalio bih se mojim kolegama u nacionalnoj službi i naravno opštini Kovin. Ja ne bih rekao manifestacije i sajam, nego direktan kontakt između poslodavaca i ljudi koji traže posao naših sugrađana. Pozivam vas sve sad da se upoznate sa ponudom koju nudi ovaj sajam zapošljavanja. Prijatnog dana. Kako ste se vi zaposlili? Da.
Evo, piši gde sam radila i vidite pitati kako. Moj, da. Evo imate Stočića, koji to bacite ovdje,